Ruski predsjednik Vladimir Putin obratio se građanima povodom 8. marta, Dana žena. Putin je u svom obraćanju citirao caricu Katarinu II. Danas bih želeo da se prisjetim reči napisanih od strane velike žene koju su Rusi zvali majka. Ona je bila carica Katarina II, čija skulptura se nalazi ovde u Kremlju. Nije bila Ruskinja rođenjem, ali je bila ponosna što je postala Ruskinja, rekao je Putin i nastavio citirati je: "Ja ću braniti moju domovinu glasom, penkalom i mačem, dokle god je života u meni." Putin je u svom obraćanju posebno naglasio reč mač, što se može tumačiti u kontekstu trenutne situacije u Ukrajini i zategnutih odnosa sa Zapadom. Šef države se također zahvalio i ženama koje služe u oružanim snagama Ruske federacije. Posebne reči poštovanja za žene koje obavljaju svoju dužnost služe u redovima oružanih snaga Rusije. Hvala vam na odanosti otadžbini, rekao je.